1. Gangan asam kepala pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatamu pulang lawan ulun mata tinggiran. Tadi siang pas jam 9-an tadi tatamu lawan paman iwak bajual kepala patin 2 biji 5.000. Murah bener kalau buahnya. Tampulu stok iwak kadada dan juga bingung anak masak apa. Baik ulun tukari kepala patinnya nih. Imbah ulun basuh dan bersih sudah darahnya kadada lagi. Bersih itu pang nah. Lalu ulun bacam lawan 2 macam nija. Uyah lawan asam nah ulun kacak-kacak hanya ulun palitakan ke kepala patin tadi. Sampai merata hanya kita magih nasi dia makan 1 mat. Nah di sini buahnya banyak banget bahan-bahannya sudah siap ulun tata di meja nih. Ada bawang putih, bawang habang, tomat lombok anom, lawan sarai kaminting untuk bahan-bahannya bestiai. Nah, gini ulun sisihkan dahulu. Lanjut di sini ulun berbasuh tangan dahulu soalnya bakas ngacak asam. Lanjut membuka balinde, ulun lipakan sarainya tadi nih. Lanjut bawang putih bawang habang ulun lipakan asa kamu yakan dak asa lambat ulun malirip nah baik ulun anu aja nah ulun luruk aja bestiai nah ya kalau nyaman lakas panjangan lanek juga di balindeng nih landep aja bang balindeng acil nih. Imbah babuetan di dalam sini kada bakal hijau kalau ini hen iyalah buahnya. Lanjut di sini buahnya keingatan gangan asam tuh kuning hanya keingatan ulun membuat jenang. Jadi ulun buat jenang bubuk nih. Kulit acil nih mamarot jenang besti baik uno kayak instan aja. Nah pakai jenang bubuk. Lanjut bina babuetan berataan acil buat banyak supaya kalau bakunya alias mesinnya jangan kasat. Dinding ulun nih buahnya gada-gada karusuhan jadi bila dicocok tuh langsung baputar buahnya kada bakatikan lagi kada main katikannya nih. Jadi mbah dicocok langsung bunyi nah pinaga salinik rasa bunga saja tuh nah bumbunya asa halus saja langsung ulun cabut talinya pulang. Cep mari kita kembali ke meja kerja pulang. Nah kayak ini bang buhan ibu rumah tangga pasti kada pisah lawan kumpor. Bumbu sudah tertata rapi ulun jaga ngaina banyu panas buahnya sacibung aja gin mayu kalau sampai malam makan. Nah untuk dinding nih hendak ulun sang akan bawang habang bawang putih lombok pegawet lawan tomat lawan lombok anom juga.